Karbi ang long lapen di mahasaw pen ang tan kidu thegre muchorari soe jang atum chingrum si All Assam Karbi Youth and Students Union ko hamphang asong mahang kapathekpon. Karbi tangte Karbi thoi inglong ledo seta isibera Karbi po alam ki jumesen seta Karbi ang long lapen di mahasaw pen ang tan kidu Karbi atumta ogvi isibera Karbi lo bonta pini arni anta ST Hills long kip kalila. Lason si Central Level Job Education hai hui seta ST Reservation pen long dunde. Assam arlo amata ST Reservation pen kilik mati election ki thur dunji right away. Kaching thur awar sai sarkar pen ke tangre anparta Kamrup Morigaon along ri hai hui along ki ongdung atum Karbi alam Karbi ajutang virangrang ason sido. La anchot kalilang bangakai anglum todun ko kajok ahut pen ahut kapre ka kisung dupik laki lam kimi kalino. Lasi Karbi ang long lapen di mahasaw pen ang tan kido Karbi atu makisung ke boy ka Charlie jutang lamet hai hu anparta arni dingklui pen akemang ST Hills sarkar pen kachepalong japan ing tangkring pen kachesong japan pura patumi thang acheklo ni phai ing koira pho arni Nagaon longri Sugandhi Conference Hall along Golaghat Biswanath Morigaon Hojai Lakhimpur Kamrup Nagaon lapen kachara longri mate district narkep alongri along kido thekser ser ari soi jang atum chingrum si All Assam Karbi Youth and Students Union po hamphang asong mahang kapathekpon. Bangso asong aparman district narkepen Chedon Sarsi Chandra Singh Rongpi Biswanath Asorapan Maypu Arpulapen Ananta Milik Nagaon Asorapan Arpu Pekpon. Lasonsi Chief Advisor Arpu Dr. Sar Singh Ingti Bidisar Arpu Dipen Ronghang Ram Singh Ingti Bali Rongpar Bono Terang Atumapansi Arpu Pekpon. Bang so song along bang pokebra inud upon Arpu Pekpon si ingtang kringpen All Assam Karbi Youth and Students Union mahang pathekpon lo Arpu kedenga tumamen laki lapuhan lo. President Chandra Singh Rongpi, Vice President Serbin Bepi, Vice President Dharmeswar Teron, General Secretary Ananta Milik, Assistant Secretary Sar Singh Terang, Assistant Secretary Biren Singh Inti, Office Secretary, Romalin Rongparpi, Assistant Office Secretary, Vidya Teron, Publicity Secretary, Raju Ronghang, Assistant Publicity Secretary, Edison Timum, Assistant Publicity Secretary, Somon Milik, Assistant Public Secretary, Robinson Tokbi, Assistant Publicity Secretary, Joyson Pangcho, Organizing Secretary, Dipson Singnar, Assistant Organizing Secretary, Sol Rongpar, Assistant Organizing Secretary, Jamson Timung, Assistant Organizing Secretary Dhanjit Pator, Assistant Organizing Secretary Momin Pangcho, Assistant Organizing Secretary Sarmon B, Cultural Secretary Lalit Inti, Assistant Cultural Secretary Jitul Timung, Assistant Cultural Secretary Kaso Intipi, Assistant Cultural Secretary Barsha Bepi, Assistant Cultural Secretary Biswajit Kiling, Literature Secretary Rahul Timung, Sports Secretary Gonas B, Assistant Sports Secretary Nogan Inti, Finance Secretary Mohan Lekte, Law Secretary Ajit Tiso, Assistant Law Secretary Love Intilapen, Bang Inkoira Inut ke Bangpu Bang PRpu Henlo. Lason si All Assam Karbi Youth and Students Union atum Prabjin Karbi Peace Accord 2021 along Clause Laka 3.5 lapen 3.6 MLA kilik aprang kapachunjia pan sarkar pan kehang padopot. Jong si MLA kilik aprang pachunche pulote sodak pen kachesong padoji lapen vote boycott jiputa phirangke athengno lamke chipaklangpon. Kardong aprang si All Assam Karbi Youth and Students Union ahin pen kachesong kardong na project lo kardong. Karbiang long apen tim haso ang tan kedo akar biatum arjitin kluit pen akar I lapen akachesong lotang telake ST status lapen ke Karbi Welfare Autonomous Council kapaplay henlo. Lapen kapre kakisung topik lang. Ilitum Karbi tangte Karbi Toing long la dosita isibera Karbi pukai kita ilitum enghuang chun along sido mate edian chun long sido. Tebon sita me pini arni anta Karbiang long apen tim haso ang tan kedo akar biatum lahai hui akisung along pen chok jalan. Lasi pinpur me ningkan suri hini ra engkoi ra isia ningkan Karbi mon sam lam don ka chitok along close number 3.5 la pen 3.6 along ketok pon dek lo nada ketok pon la ke ST status ki piponji la pen close number 3.6 along ki pinpur pon la ke Karbi Welfare Autonomous Council ke seng ponji po lasi pini arni ningkan pho pleng etlo te bon sita me pini arni anta government atum mate sarkar atum nang pipo pu nang kecha ka patai mate ningkan pho pleng etlo ta pini arni anta pleng pelang lasi Assam government pan kachun indikam pen pachini kang tu ngalam tela pekeno kedam tang pai election hot MLA pai election hot MP election pen gaon panchayat election hot posita me
la nilitum thoilong kido Karbi atuma phan Karbi Welfare Autonomous Council nang pipo pura nilitum non kachari bomba sarkar phansi vote jok et penalang litum phan nilitum pahai ponno lasin non adihua bangke jongsi election aprang Karbi Welfare Autonomous Council apen clause number 3.5 jongsi implementation se klotang tanilitum bangke non kido bom asarkar phanke vote pitek thelo jongsi alang litum nilitum aphan la bangso clause number 3.5 apen 3.6 jongsi nang pachun pidget lotang te nilitum la Karbiang long apen dim haso pen ang tan ke do ana Karbi atuma bangke non adihuta non kachari bomba sarkar phan nang pahai ji pusi nilitum lamchat nang pido sita me jong sinang litum non adihuta nang pipedet nilitum aphan lamchat sinang pichot polotang ten non adihu la Karbi do ana vote Karbiang long pen ang tan ke do Karbi atum ana vote bangke komat phansi ki jok chima komat phansi ki pitima la bangke nilitum ke bang chilanga por hutsi thang pompo la pen pini nilitum la bangso asong along kadok we bang kepra inut abang po phansi ar pupek ponlo la pen ni phansi ta me pu ar pu nang pek ponlo por nili choro lo la pen ononto milik dak nogao aha wara sorik lo alang li phansi kongchun bangar pu la pen kapre dak kamrup morigaon sipsagar hojai la pen kapre along rialong ke do Karbi atum am sitame la bangso a committee along doiklo la pen ke bang jilang apor hut bang ke nilitum ingtang kring kei a join nilitum vi pik pen sitame aduk pajang pung sitame nilitum che songji la pen che song nang kok pusi pini la bangso ferangkia thenglo nilitum lam thik chepak lang ponito কাৰ্ডম নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো অসমৰ ৮টাকৈ জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত যিখিনি বসবাস কৰা আমাৰ যি ৮টাকৈ জিলা আছে সেই সকল প্ৰতিনিধি আজি আমি একত্ৰিতভাৱে আজি নতুন সংগঠন আজি আমি অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন নামেৰে নামাকৰণ কৰি জন্ম দিছো আৰু এই নৱগঠিত যি সংগঠন সেই সংগঠনৰ জৰিয়তে কাৰ্বিসকলৰ ৮টাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কাৰ্বিসকলৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সামাজিক যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ বিষয়ে মান মাতিবলৈ সেই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আগত আমি বিষয়সমূহ নিবলৈ আমি সংগঠনটো আচলতে আজি জন্ম দিছো আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যে কাৰ্বি শান্তি চুক্তি 2021ত ত্ৰিপাক্ষিক যি চুক্তি হৈছিলে সেই চুক্তি আজিলৈকে চৰকাৰে ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰা নাই আৰু যি ইলেকশ্যনৰ আগে যিখিনি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু আমি চৰকাৰক এইটো কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগে আমাক কামখিনি সম্পূৰ্ণ ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগতে ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো কথাতে আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰি আহিছো প্ৰতিটো MP ইলেকশ্যন তাৰপিছত MLA ইলেকশ্যনত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি আহিছিলো কিন্তু এবাৰ আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ ভোট বেংক এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ আমাক বাৰম্বাৰ প্ৰতিটো বাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি অহা হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে অতি শীঘ্ৰে ইলেকশ্যনৰ আগত বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ যি চুক্তি আছিলে চুক্তিৰ আধাৰত 3.5 আৰু 3.6 যিটো কাৰ্বিসকলক জনজাতিকৰণ আৰু কাৰ্বি আংলং বাহিৰত বসবাস কাৰ্বিসকলক কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল যি গঠন প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিব লাগে অন্যথা আমি যি আজি নৱগঠিত যি সংগঠন ৮টাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসমূহ বিষয়ববীয়া আমি সকলোৱে তেওঁলোকক এবাৰ ভোট নিদিবলৈ বা ভোট বৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছো গতিকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে আমাৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো